Dobar dan i dobrodošli na West Panel. Ja sam Lasić Marko Nered, vaš domaćin za danas i danas ćemo otvoriti jednu temu koja se tiče digitalnih platforma. Idemo u smjeru da vidimo da li su one kao takve bespovratno promijenile industriju zabave. Neopisiva mi čast i zadovoljstvo pozdraviti danas goste našeg panela. S moje lijeve strane Marko Hrnjak, moj bivši profesor, digital marketing specijalist, Google majstor, čovjek koji apsolutno ne samo da prati trendove, već zna puno stvari iz perspektive jednog digital marketingaša. Pokraj njega Antonio Plazivat, naš najbolji hrvatski kickboksač, vratio se iz Nizozemske upravo, čovjek koji je izborio i pobjedom dobio priliku za budući naslov Glory organizacije, naš domaći youtuber, influencer, čovjek koji može puno reći o novoj generaciji i o tome da li sport na ovaj ili onaj način digitalni mediji mijenjaju. Pokraj njega Dražen Forgač, bivši borac i FNC predsjednik organizacije. Čovjek koji nam iz prve može i ruke reći konkretno na koji način digitalni mediji utječu na organizaciju sadašnjih evenata i što se to u sportu promijenilo za vrijeme kada se on natjecao i kako stvari stoje danas. Pokraj njega UFC zvijezda Igor Pokrac, čovjek koji iz prve ruke može reći iznutra informacije na koji način UFC funkcionira, i Matija Lazy, jedan od najmlađih gostiju danas, moj veliki prijatelj i youtuber, čovjek koji je sa Džumbusom započeo raditi na vlastitoj YouTube karijeri i dečko koji danas se profilirao kao izvrstan glazbenik, izvođač, koji nam može iz svoje perspektive reći što YouTube danas i digitalni mediji u stvari znači i na koji način oni mogu raditi za vas. To je bio kratki uvod u cijelu priču. Pozdrav Ralitu, svim medijima i ljudima koji su se danas pojavili ovdje na ovom panelu. Prije samog početka reći ću par riječi oko YouTube, jer znamo da je proslavio 15 godina. Danas je YouTube prošao dug put od platforme sa nekakvim malim klipovima do velike internet stranice koja je najtraženije poslije Google tražilice. On danas zaradi 15 milijardi dolara godišnje i usprkos blokadi nekakvih drugih zemalja, Kine i još nekih, YouTube mjesečno bilježi 2 milijarde aktivnih korisnika. To su sjajni podaci. Danas su objave videa na YouTube platformi za mnoge unosan posao. Najpoznatiji YouTuberi zarađuju milijone dolara svake godine. Zato ću pitati Marka prvo, što je to kod YouTube-a toliko interesantno i koji su to njegove prednosti u odnosu na druge platforme? Šta je interesantno kod YouTube-a i kako je to opće platforma? Mislim, ovako, nije nova. U svakom slučaju, mislim da smo svi jako srasli sa YouTube-om i da nam je svima YouTube danas nezaistotavni dio dana. Okay. Ono zbog čega mislim da je općenito YouTube uspješan, ali zapravo djelomično se radi o samoj platformi, ali u većem dijelu vjerujem da se radi o mediju koji se tamo objavljuje, to je video, koji zapravo svake godine bilježi sve veći rast kad govorimo o internetu, a posebice u ovom zadnjem periodu, pa recimo što se tiče Europe, od priče lockdowna sa porastom TikToka, ovi kratki formati, kratki video formati, jer obzirom na okruženje u kojem smo danas i na neku brzinu života i sve skupa, naš attention span i općenito mogućnost fokusa se jako smanjila, a onda zapravo nemaš boljeg formata od kratkih video sadržaja do ne znam, pola minute ili čak i kraće da preneseš nekakav veliki broj informacija. Jel? Pa bi ja rekao da danas taj nekakav rast i uspjeh YouTube duguje u priličnom dijelu i tako nekoj situaciji. Ok. Zanima me u kojoj mjeri on stvarno pomaže pojedincu i u principu na koji način direktno utječe
na sport. Da li bi danas sportaši trebali proći digital marketing tečaj prije nego što se profesionalno počnu baviti sportom? Jer nemam pojma, u NBA-u imamo situaciju brojne PR pripreme, marketinške pripreme, jer danas se od sportaša očekuje ne samo da radi vrhunske sportske rezultate, nego on mora pustiti tu kameru u svoju slačionicu, on ju mora podijeliti emociju, trenutak, javno, radi baze svojih fanova i radi stvaranja nekakve dodatne marketinške vrijednosti. Pa, ako se vratimo, 20 godina unazad, zapravo šta se to promijenilo? Promijenilo se to da danas lakše nego ikada možemo doći na pol metra od bilo kojeg čovjeka na svijetu, ako nas on naravno pusti u taj svoj svijet. Nema informacije, nema trenutka, nema emocije do koje zapravo danas ne možemo doći u roku 5 sekundi. I mislim da uopće nije pitanje da li sportaši ili bilo ko drugi treba koristiti sve blagodati koje imamo danas, a one su dobrim dijelom vezane za priču digitala, nego da je to jednostavno ili ćeš to raditi ili ćeš iskoristiti vrlo mali potencijal koji zapravo imaš u profesionalnom smislu, ne. Dakle, YouTube nam je danas tema, ali zapravo kompletna ta digitalna priča je isprepletena, međusobno integrirana i jednostavno ako ne pokrivaš sve, gubiš jako puno, što sa financijske strane, što sa bilo koje druge. Mislim da nema alternativu biti osim biti prisutan na tim digitalnim kanalima svih oblika. Jasno. Ja bi tu volio povući jednu paralelu, jer kad sam ja bio klinac i kad sam se bavio glazbom, u principu način komunikacije platforme su se drastično promijenile. Evo ispred mene tu stoji Lazy. U principu danas klinici koriste YouTube i gledaju sadržaje iz cijele regije. Hrvatska, Srbija, Bosna, Crna Gora, sve je to jedno veliko tržište. Što to direktno znači za tebe kao YouTubera i na koji način YouTube tebi pomogao, ne samo u karijeru, nego evo i u glazbi konkretno? Pa, dao mi je tu nekakvu slobodu koja nije prije na taj način bila omogućena, jer prije da bi imao svoj show to je trebalo ići kroz televiziju i kroz takve kanale, a danas imaš ti priliku šta god ti padne na pamet i ako to dobro izrealiziraš, sam napraviš svoj show koji može dobro proći, bez da ti neko kaže je li to dobro ili nije. I mislim da je to ta najveća sloboda di na kraju dana publika određuje je li to dobro ili nije, a ne neki producent ili šef koji će ti reći ovo valja, ovo ne. U moje vrijeme mi smo snimali CD, tu ti je bila potrebna izdavačka kuća koja bi taj CD distribuirala. Danas u principu cijeli taj sadržaj stavlja se online, na free download i publika sama bira svojeg izvođača. Pa i iz tog aspekta postavlja se pitanje da li su uopće te diskografske kuće danas potrebne. Bez obzira jer se radi o glazbi ili sportu, da li te velike, masivne organizacije polagano gube svoj smisao ili i dalje izvođač ih treba da bi izgradio svoju karijeru ili došao do određenog broja nastupa? Pa ja mislim da je to odgovor i da i ne, zato što sad ovisi koliko si ti ambiciozan, naravno ne mogu ja znati niti imati iskustvo koliko neko ko se time duže bavi u hodani i to je sve po traci, ali ako imaš dovoljnu volju i želju, traje duže, ali neki vole da traje duže i onda ideš tim težim putem koji na kraju dugoročno ispadne bolji put. Pa dobro, ti koji imaš ogromnu bazu fanova, što se tiče promotivnih aktivnosti, izdavačka kuća tu u principu ne može tebi kao jednom od jačih YouTubera parirati. Ali mislim da kako digitalija mijenja svijet sporta, da jednako tako mijenja i sport, jednako tako mijenja i glazbenu industriju. Pa moramo se prilagođavati na način da ti više očekuješ vjerojatno od izdavača nekakav moment organizacije, uključivanja u brojne festivale, koncerte, programe, a ovaj promotivni dio u ovom trenutku ti odrađuješ na entu za razliku od njih. Tako da
kako se mijenjaju pravila igre u tvom poslu, pretpostavljam slične stvari se dešavaju i u organizaciji sportskih manifestacija. Ono što mene zanima da ti, Igore, povučeš recimo paralelu naše generacije i evo ove mlađe generacije koju je Antonio spada. Možemo li usporediti sport kakav je bio nekad i kakav je danas? Naravno da ne, sport napreduje iz dana od dana, ali što se tiče ovog medijskog dijela, evo Dražen i ja smo počeli skoro zajedno i onda recimo kad bi imali borbu, dobili bi možda neki mali članak skoro dolje ispod u desnom kutu gdje piše samo IP pobjedio, DF pobjedio, u Karlovcu ili tako negdje. Tako danas borci, ono što je Marko spominjao, imaju blagodati digitala, ako ga iskoriste, mogu napraviti jako puno. Primjer u UFC-u, Tony Ferguson, borac koji je toliko radio na toj promociji kroz društvene mreže da je, ljudi su mislili da je nepobjediv. Lomeći i udarajući, ne znam, nogom po cijevima, svi su mislili da je nespremljiv, na kraju u borbama ipak nije to tako ispalo. Ali digital mu je omogućio i društvene mreže da zapravo dođe do jednog širokog broja ljudi i stvori jednu priču o sebi. Koliko je to bitno u UFC organizaciji, evo konkretno za koju ti sada pričaš? Pa recimo prije nekih... Kako izgledaju ti kampovi? Prije nekih 10 godina, zapravo i više, UFC je počeo zapravo raditi koje jedne samite za borce. Svake godine bi organizirali neki summit gdje bi okupili sve borce koji su u njihovom rosteru, izuzev oni koji se bore tjedan, dva, tri iza tog datuma. I svaki taj summit bio organiziran da bi imali bi kao media day, financial day, za neke druge stvari koje se bave, ne znam, trenzima, tim stvarima, ali kad smo imali taj media day, uvijek su dovodili ljude, tada je recimo došao Twitter. I oni su zapravo svim borcima napravili Twitter račune i poticali ih da što više objavljuju, da dolaze do što većeg broja svojih fanova, jer zapravo UFC kad je počeo, on je krenuo borbe se preko interneta. Kasnije se on globalizirao tako da su potpisali ugovore sa velikim kućama televizijskim i naravno napravili su svoju pay-per-view platformu gdje su još više došli do izražaja. A zanima me kako to izgleda u praksi za borca. Recimo, jedan borac, sportaš, čeka ga meč karijere i cijeli si fokusiran na trening. Da li uopće ima smisla voditi brigu o nekakvom sadržaju, o stvarima koje ti trenutno uopće ne prolaze kroz glavu, a ipak, ne znam jesu li nametnute, ali u principu, koliko sam shvatio, UFC je očekivao od vas boraca da potencirate, postate, stvarate nekakav sadržaj. To je već postalo na dnevnoj bazi da su se sami borci navikli, neki veći timovi kao American Top Team i ostali imaju svoj tim ljudi koji rade video sadržaj, koje se bave o tim stvarima, ali normalno i svaki borac mora raditi neke svoje osobne stvari, kao što kaže Marko, da ti možeš doći na pola metra do neke osjećaja, emocije. Sa djecom je u parku, je pukla mu arkada, super odradio trening. Znači neke stvari koje su dosta osobne, za razliku od onih nekih sadržaja koje zapravo i donose veliki gledanost same borbe, a to je onaj zapravo pripremni onaj uvodni sadržaj za borbu. Slažem se. U principu digital je omogućio da sa fanovima, u principu da uživamo u tom sportskom sadržaju ne samo iz udobnosti i fotelje. Danas kad čekaš bus na autobusnoj stanici možeš vrtiti svoj omiljeni meč ili nogometnu utakmicu. Taj sportski sadržaj se konzumira u uredu, na laptopu, u principu dostupan je bilo kada i bilo gdje. Mislim da je to i ključna stvar, Marko, jel tak? Da je to činjenica koju mora se prihvatiti, jer ona sama po sebi i mijenja pristup sportu, utakmicama, igračima i ostalima. Pa, mislim, pričamo strogo poslovno. Mislim, mi sad pričamo stalno o nekim novim kanalima, nekim novim paradigmama, to novo traje već 15 godina. Prije jedno 5 godina sam bio na jednoj konferenciji, tamo je sudjelovao čovjek koji se zvao Jesus Castro, Isus Castro, koji je bio voditelj digitalne transformacije Real Madrida, kluba, jel?
I ono što su zapravo oni primijetili da kad su zagrebali malo u tu priču digitalne transformacije, da sve ono što rade u kontekstu marketinga je bilo onako jako pogrešno. Primjerice, malim researchom su shvatili da najveći fan base Real Madrida je, čini mi se, bila Indonezija, što ne bi nikom palo valjda u top 15 zemalja koji ima najveći broj fanova Reala, jel? I samom tom činjenicom su, ne znam, te godine uprihodili neke silne milijone eura prodajem dresova na tržištu gdje nisu bili prisutni. I sad zapravo, ja vjerujem da je vama jako teško izbalansirati ovu priču, moram biti prisutan digitalno, a moram biti fokusiran jer se ipak bavim nekakvim ozbiljnim poslom i ozbiljnim sportom. Vjerujem da nitko zapravo ne želi sport podrediti ovoj cijeloj priči i zapravo od njega napraviti cirkus. Čitao sam jučer, prekjučer, zaboravih mu ime, čovjek iz Crne Gore, pa je dobio malo batina od nekog youtubera i mislim da to nije razina zapravo koja će nam dugoročno donijeti nekakvu dobrobit, jer to je kratkotrajni cirkus nakon kojeg sve može ići nizbrdo, ali da je zapravo pravo umijeće naći balanse. Sad, koliko si velik, ako si velik, i to što si spomenuo, diskografe, nisu oni nepotrebni, oni se moraju transformirati, dobrim dijelom su se transformirali i transformirali su se upravo u timove koji prate ove ljude i koji zapravo za njih produciraju taj sadržaj, distribuiraju taj sadržaj, jer sumnjam da bilo ko od nas ovdje prisutnih može istovremeno handlati nekakvih 15 različitih kanala na digitalu, što ti je u principu potrebno da iskoristiš u potpunosti taj potencijal. Jasno, ali ono što mene zanima kroz sve te procese digitalizacije radi se i u stvari komercijalizacija, užurbana komercijalizacija sporta ili bilo kojih drugih aktivnosti. Jer čim postoji interes, čim je sadržaj dostupan, javljaju se marketing timovi i organizacije koje na ovaj ili onaj način žele biti aktivno uključeni u određene grane sporta, a samim time klijentelizam, sponzori i korporacije onda diktiraju i određuju smjer kretanja tog sporta. Mene malo brine ta komercijalizacija u smislu koliko ona udaljava sportaša od sporta i približava ga više mainstreamu, show biznisu i stvarima koje se vežu za entertainment i zabavnu industriju. U stvari, koja je ta granica između sporta i entertainment industrije? Evo, mi svjedočimo pogotovo u vašem sportu. YouTuberi koji preuzimaju inicijativu, rade mečeve sa bivšim UFC borcima i pokazuju na vlastitom primjeru da ne samo su praćeni, gledani, slušani, nego i rade bolje financijske rezultate nego koje su radili u UFC organizaciji. Evo, to je i za Forgija, a evo, možeš ti prokomentirati. Ja ću samo kratko, prije 30 godina da ti je neko rekao da će se, ne znam, košarkaška utakmica prekinuti na pola četvrtine zbog commercial breaka, onda bi se pitali, nije li to pretjerana komercijalizacija. Ne možemo reći da je NBA izgubio na kvaliteti, jer svakih 5 minuta imaju commercial breakove, bacaju majice sa terena i slične stvari, nego to je jednostavno bio nekakav potencijal koji se nije iskoristio, tu su se ubacili zapravo, počeli zgrtati još i više love. Sam sport je i dalje ostao sport. Ti ljudi i dalje jako treniraju, jako se odriču, vrhunski su u tim stvarima koje rade i to, ja vjerujem, i dalje biti će baza da zapravo sve drugo ima smisla. Ja ne znam, mene i tebe niko ne bi vjerojatno gledao na YouTube-u da se sad tu tučemo, jer nemamo tu bazu, mi nismo profesionalci u sportu, nemamo povijest toga, nemamo ta odricanja. Da, ali da se tučemo sa maljevima po glavi, ja mislim da bi gledali. Da, ali to je cirkus, pričamo o tome kako sport ja mislim da sport će uvijek biti ispred takvih stvari, samo dakle da je pitanje kako integrirati sve ove neke i tehnološke i marketinške općenito novotarije koje se događaju. Tu imamo Formulu 1 koja se drastično promijenila u zadnjih, 15 godina. Zapravo u bilo kojem sportu, mi smo možda u Europi malo tradicionalisti, pa nam je to sve skupa high tech, ali ne vidim da će sport patiti zato što ćemo to komercijalizirati i proširiti, nego da pače, to može biti samo donijeti veliku korist sportu. Ok, zanimljivo. Forgi, evo tvoj komentar na
to postoji ili znači pretjerana komercijalizacija sporta, što se to konkretno uvođenjem digitalizacije i platformi mijenja i na koji način to utječe na organizaciju sportskih evenata? Mislim da se apsolutno mijenja, ali po meni je to na bolje. Kao što je Igor rekao, prije si jako teško mogao doći u mainstream medije, pogotovo iz naših sportova koji su pod navodnicima manji sportovi i mainstream mediji uglavnom prate nogomet, rukomet i tako dalje, košarka, a mi smo dolazili tek na kraju priče. Mi smo pokrenuli ovu Fight Nation Championship organizaciju prije 2 godine i nakon prva 2 eventa počeli smo suradnju sa 24 sata i eventi su krenuli na njihovom kanalu YouTube. To sam vidio, baš imam tu informaciju, 500,000 gledatelja popratilo je prirodbu u live streamu koji je prenosio YouTube kanal portala 24 sata. To su sjajne brojke. Pa da, eto, taj prvi event koji je bio na njihovom kanalu je bio 100,000 uređaja u toku prijenosa, zato što se bori upravo taj Vaso Bakočević, koji je najpopularniji balkanski borac, ima bazu od 200,000 followera na Instagramu i tako dalje. Jednostavno on donosi tu gledanost, donosi taj show, ima svoju publiku i samim time što se on borio, automatski smo na tom već prvom eventu imali veliku gledanost, što je nama maksimalno ubrzalo to da i mi dobijemo svoju fan bazu, da ljudi počnu nas pratiti. I tako da smo evo ovo finale koje je bilo u polufinale u Šibeniku, koje je bilo prije 2 mjeseca, imali smo 500,000 uređaja u toku prijenosa, što mislim da je za Balkan jako dobar rezultat. Tako da je nama kao organizaciji YouTube i te društvene mreže puno pomogle u tom našem razvoju. S time da mi smo pokrenuli svoj vlastiti portal Fight Room, imamo ekipu ljudi koja cijelo vrijeme producira određeni video sadržaj. American Top Team, što je naš tim kad ide na mečeve van države, snimamo vlogove, evo Saša Drobac upravo i sad snima određene materijale. Ti vlogovi imaju po 50-100,000 pregleda, tako da jednostavno ti moraš izbacivati video sadržaj na YouTube da bi ti svoje borce podigao, znači da bi napravili fan bazu, automatski sponzori vide da imaju fan bazu, sponzori se počeli sami javljati, što je nevjerojatno. Znači ti u MMA nisi mogao apsolutno prodati nikome, niti ne znam, oni što prodaju sjekire, jer niko se nije htio vezati uz taj sport. Mi smo sad shvatili smo i prije da mi ne moramo prodavati borbe, mi prodajemo jednostavno eyeballs, prodajemo to da imamo publiku koja to prati, gleda i naravno da sponzor kad vidi brojke jednostavno i zna koja je to publika, da su to u 90% muška publika od ne znam 14 do 45-50 godina i on zna šta tu prodaje i da li mu to odgovara ili ne. Da li je FNC sad najjača organizacija regionalna? FNC je definitivno najgledanija trenutno organizacija, upravo zato što je zbog tog video sadržaja, zbog tih društvenih mreža i kvalitetnih boraca koje smo počeli dovoditi. Jednostavno moraš naći neku sinergiju između tih boraca koji su zanimljivi i kvalitetni. Znači, publika ako ne zna ljude, oni se ne mogu uz njih vezati. Znači, problem je ako ti dovodiš neke strance koje ljudi ne znaju, koji nemaju followera, on može biti kvalitetan koliko god. Imaš onih Dagestanaca, svako selo može imati prvaka svijeta, ali to za nas ništa ne znači, za naše tržište, jer njega tu niko ne prati, ne zna, ne gleda i publici je samo onim hardcore fanovima bitno da li on izvede savršen kick, udarac, rušenje i tako dalje. Tu moraš naći sinergiju između show biznisa i sporta, jer ovaj naš sport je i sport i show biznis. Jednostavno, mi to tako gledamo i pokušavamo raditi tako. Ono što je zanimljivo je da, recimo, u Poljskoj imaš KSV, koja je najjača europska organizacija, postoji 15 godina i rade savršen posao, produkcijski, imaju odlične borce i to, ali u posljednje vrijeme se počele pojavljivati isključivo youtuberske organizacije koje organiziraju mečeve samo velikih zvijezda, youtubera, repera, manekenki i tako dalje. Ono što je zanimljivo da su oni u roku 1 godine dostigli to da prodaju duplo ili troduplo više pay-per-view od samog KSV-a, što je nevjerojatno. Znači, oni imaju ljude koji nisu borci, koji treniraju par mjeseci, idu u kavez, produkcija je abnormalna. Znači, KSV ima savršenu produkciju, što ste mogli vidjeti u Areni Zagreb, a ovi imaju dvostruko bolju produkciju. Znači, nevjerojatan show rade,
stave te ljude koji imaju milijone followera, ne stotine tisuća ili desetke, nego milijone, jer Poljska je ogromna, imaju 40 milijuna ljudi, jednostavno oni gaze tržište. Znači oni su preuzeli tamo primat. Sad se dešava da ljudi koji su borci u KSV-u budu treneri tamo tim reperima, youtuberima i zarađuju puno više kao treneri youtubera nego kao borci u ovoj KSV-u, što je eto dobro za njih i loše. I onda se stvara tu otpor, u prvo vrijeme se stvara otpor tih pravih sportskih organizacija prema fejmu, ali po meni je to krivo, jer ako ti klinci, oni imaju opet mlađu publiku, to je publika od 12 do 16 godina i ako ti klinci gledaju taj fame, te freak fightove ih mi zovemo, ali oni gledaju borbe, oni ne gledaju njih i oni kad vide borbu, on želi to trenirati, tu borbu i onda opet ode u MMA klub i tamo trenira pravi sport. Ja mislim da je to ipak neki put i mislim da će kroz 2-3 godine neki ljudi koji su sad u fejmu, youtuberi, preći u KSV i postati pravi borci. Mislim, sve su kvalitetniji, rade na sebi, treniraju i nema razloga da... Mislim da je to jedna sinergija se treba postići. Misliš da jedno veže drugo i da u principu cijela ta priča vodi, će imati pozitivan ishod na kraju. Mene, evo, Antonio, zanima tvoje mišljenje, tebe kao youtubera. Prvo me zanima, si prvo bio youtuber pa borac ili prvo borac pa youtuber? Prvo sam bio borac i onda sam odlučio malo snima za YouTube. To jest odlučio sam snimiti samo jedan video, pa se to zakotrljalo, sad sam YouTuber. Stvar je da ne možeš u individualnom sportu bilo kojemu, ne možeš ti, nije to timski sport da ćeš ti potpisati za Barcelonu pa da će oni odraditi dio cilja umjesto tebe. Nego ti ko borac, ko bilo ko, trebaš naći načina koji ćeš ti se progurat da ljudi uopće briga za tebe. Jer to što ti radiš, što je rekao Forgi, mogu bacat najbolji mid kick na svijetu i najbolji direkt i biti ovo i biti ono, ali to ne znači da ćeš biti uspješan, to znači još manje daš zaradi pare. U konačnici bilo koji sport je entertainment, pogotovo borilački sportovi, to je ono skoro pa čisti show biznis, reka je početkom 90-ih, kraj 80-ih, reka je onaj boks je sport, to nije sport, to je samo show biznis sa krvlju. I to je najveća istina. I danas ljudi to vide. Danas znači i Joshua i šta znam, bilo koga da uzmeš, Conor McGregor, bilo kojeg prvaka, Rico Verhoeven, ne znam, nisu oni najbolji borci na svijetu. Sada su oni najbolji, da je Joshua bio najbolji od svih, pa da on sad postaje Joshua. Joshua je projekt bio od početka i on je sad Joshua, nije on loš borac, on je kvalitetan borac, on je zvijezda svjetska, ali to je bio projekt, sigurno je bio neko bolji od njega i od Mayweathera, od svih njih koji bi njega pobijedili u mečevima koji bi bili bolji, ali jebi ga, bili su dosadni, nisu bili zanimljivi, bili su Dagestanci, bili su Tajlanđani, bili su, kužiš, treba imat, to je sve u konačnici show biznis na kraju i treba imat granice između jednoga i drugoga, ali moraš u konačnici koliko prodaješ to vridi, toliko vridi, što je to. Sad se svi ljute na Jake Paula, na ovoga, na onoga, ali brate, on zaradi 80 milijuna, 100 milijuna po borbi. Pa sad, je li on budala ili je on pametan? Apsolutno, ali evo, baš iz tog razloga vodimo ovu diskusiju. Meni je interesantno to iz aspekta show biznisa i naravno da ja sam u stvari malo skeptičan po pitanju toga da će jedan taj trend donijeti puno pozitivnog u samom startu. Ali evo, poslušam i tebe, zašto to mislim? Zato neke stvari se mijenjaju nepovratno u jednom smjeru. I ne znači da će naši sustavi vrijednosti i naša generacija biti prihvaćena od druge, treće generacije, tako kako je. Upravo što Antonio kaže. Taj čovjek, YouTuber, evo, uzmemo Lazyja sada, stavimo ga u gym, napumpamo ga malo, pripremimo za nekakav ozbiljniji meč, on će prije zaraditi $800,000 nego neki borac, evo Kopoki, što je cijelu karijeru proveo krvavo trenirajući i borio se u organizaciji koja je tada bila najjača na svijetu. Da li bi ti Poki mijenjao svoje iskustvo? Mogu ja sada ko bivši UFC borac odraditi s Lazyjem meč, šta je?
Da. Ja te pitam, da li bi ti cijelu svoju karijeru i svoj sportski... Na FNC odradimo Lazy i ja borbu. Ja ću mi reći. Svi će platiti pay-per-view da vide. Ne, ali šta ti hoću reći? Da li bi ti kompletnu svoju karijeru mijenjao za jedan Ne bi, naravno. sadašnji aktualni meč sa Jack Paulom ili bilo kojim drugim? Naravno ne bi, ja sam drugog kova, prije svih tih stvari sam počeo trenirati, to je naknadno došlo, ne možemo mi hvatati korak s time, tim napretkom u digitalu i to sve pratiti. Kažem ti, naš su u UFC-u, znači gurali, govorili šta moramo raditi, ja nisam imao vremena za objavljivati konstantno šta treniram, šta jedem, di sam, šta sam, jer sam trenirao. Danas, kad se probudim, normalno upalim telefon, prva stvar ko napraviš, otvoriš te društvene mreže i vidiš ko je borac trenira, gdje je, šta je, koja je borba završila, ko je pobjedio, ko nije. Ja u tom trenutku, kad sam trenirao, bio mi je prvom planu trening. Ono šta evo mene ko laika, kad gledam cijeli taj koncept sportski, a kažete da je to čisti show biznis, da li ćeš ti imati, Antonio, veću prednost za izazivača titule u Glory organizaciji od nekog sportaša koji jednostavno je introvert, želi trenirati, otići u gym, držati se protokola i izaći u ring i pokazati sve najbolje što zna, ili recimo ti koji si jedan od popularnih youtubera koji će od vas dvojice imati prednost, bez obzira na sportske mogućnosti? Poznati, to je to. Jednostavno, ko je poznatiji, ko privuče više ljudi, ko će donijeti više para, dobit će prije priliku. S tim da u borilačkom sportu nema pravila, ako neko šuti ili radi cirkus, da će biti poznat i da će postati zvijezda. Fedor nije rekao riječi pa je zvijezda, dok McGregor nije stao pričati, a isto je zvijezda. Kužiš, nema tu nekog pravila, ljudi nekako jednostavno zavole neke ne zavole, ali da će sigurno dobiti priliku danas neko ko radi veći cirkus, hoće i da će sigurno zaraditi više para nego neko ko samo šuti, s tim da ne mora znači da ga publika neće voliti, to je opet do publika bira. Ok, dobro, kad gledamo iz tog aspekta, ti se ne osjećaš ugroženo kao organizator i predsjednik jedne fight organizacije. Zašto recimo u neko dogledno vrijeme Antonio ne bi uzeo tim ljudi s kojim će napraviti ciljeno privatno mečeve, izazvati te ljude i u svojoj organizaciji odraditi income, sponzore, sve ono što to vuče za sobom, jer mu druga organizacija, ko recimo Lazy izdavačka kuća, u ovom trenutku ne predstavlja nekakav bitni poslovni faktor. Znači, sad zamisli da sve te organizacije, svi ti youtuberi počnu raditi svak svoju priču odvojeno mimo svjetskih organizacija. Dugoročno niko neće trenirati da bi osvojio UFC. Dugoročno će svaki klinac otići u gym i radit će isključivo ono što njemu treba kroz digital, kroz pripremu da bi izazvao drugog youtubera, sportaša aktualnog. Da li misliš da ta problematika između sporta, sportaša i show biznisa je otišla možda malo predaleko i da je moguće da bi dugoročno ona mogla ugroziti velike organizacije. Evo samo da ti kažem primjer, jučer sam to googlao i izvadio nešto iz konteksta. Konkretno kod Jack Paula i meča sa Woodleyem. Znači, Tyron Woodley u svojoj karijeri nije zaradio novac koji je zaradio u meču sa Jack Paulom, a bio je prvak u, srednjoj kategoriji UFC-a. Čovjek je u jednom meču zaradio, mislim, $2 milijuna. Te novce on nikada nije vidio, a 10 godina je ostavio i vremena, i života, i rada, treninga za UFC kao organizaciju. Druga stvar, Jack Paul proziva Danu Whitea i objašnjava, ljudi moji, kakve je to organizacije kad jedna žena koja se bori za titulu mora funding kampanje raditi da bi skupila $30,000 da bi mogla platiti osnovne suplemente, dvoranu, trenere i sve ostalo. Onda se postavlja pitanje,
opće smisla tako velikih organizacija koje izgleda tu postoje isključivo radi sebe i svog interesa, svog profita, a ne radi sporta, sportaša i njihove i brige o njima. Tu iz tog aspekta me zanima, jesi li ti kao organizator ugrožen, da li dugoročno misliš da će to utjecati i na rad tvoje organizacije i u principu gdje su u cijeloj toj priči sportaši, evo, ko što je Igor, ko što je Antonio? Mislim, ovo je sad pitanje za jedno treba 2 sata da odgovorim, ali u kratkim crtama mogu reći samo da kod UFC-a je problem od uvijek u te podjele novca prema borcima. Oni većinu novca zadržavaju sebi, što se zna, to je kompanija koja trenutno vrijedi oko 7 milijardi i 8 dolara, a borci i dalje imaju plaće mizerne, pogotovo oni koji su na početku svoje UFC karijere. Ono što je kod tih boraca koji nisu dobro plaćeni je to što oni jednostavno nisu poznati i ne prodaju dovoljno pay-per-view-a. Znači, oni ne donose nikakvu razliku što se tiče u prodaji, odnosno zaradi UFC-u. I ono što je dobro za UFC, što ima stotine i tisuće boraca koji jedva čekaju potpisati za UFC. To je jedna onako štokholmski sindrom situacija gdje ti, iako znaš da će te malo platiti, želiš po cijenu bilo čega potpisati tamo. Opet, uvijek se nadaš da si ti upravo taj novi McGregor koji će zaraditi milijarde. I to je ono s čim UFC igra. Oni igraju na tu situaciju gdje neki ipak zarade ogroman novac, a 90% ili 90 i više posto njih ne zaradi gotovo ništa. Pogotovo u Americi gdje ti s tim novcem koji zaradiš ne možeš preživjeti praktički 2 mjeseca. A imaš 2 meča godišnje. Ono što se tiče moje organizacije i dalje ugrožena, pa mislim ne bih rekao da smo mi kao takvi ugroženi, jer ipak postoji tu razlika između sporta i tog cirkusa. Evo upravo taj Vaso koji je sad izgubio, on je jednostavno trebao raditi rematch kod mene protiv Franciska Barija. Treba raditi rematch, ja sam sad jako skeptičan oko toga jer jednostavno publika ga je zgazila i na društvenim mrežama i komentari su katastrofa. Znači ipak ljudi znaju i ti sad teško više možeš vratiti taj ugled neki borilački ako si izgubio od youtubera koji je, ne znam, možda je on i solidan boksač, ali jednostavno nije profesionalni borac. A ti čovjek koji ima 40 mečeva izgubiš, teško se više vratiti onda u pravi sport. Mislim da tu još uvijek postoji razlika između sporta i showa koja je jasna i koja će još neko vrijeme trajati. Ono što je problem da bi vlasnici organizacija, recimo taj KSV, oni bi volili zarađivati možda taj novac koji Fame trenutno zarađuje. Tu su oni ugroženi jer dio kolača ipak odlazi tim organizacijama, ali što se tiče sportskog, mislim da ne. Mislim da još uvijek postoji jasna razlika između pravih boraca i klasičnog showa. Da li znači, misliš da su takvi sustavi i organizacije kao UFC održivi, da će apsolutno još dominirati narednih, 50 godina? Pa za to postoji, opet trebaš znati da je drugčiji princip organiziranja borbi u boksu, a drugčiji u MMA-u i UFC-u. Znači u boksu te promotor gura kroz borbe, on ti organizira borbe i tako dalje, dovodi protivnike i slično, dok organizacija poput UFC-a ima 600 boraca u svojem rosteru, potpisane ugovore, ekskluzivne i ti više iz tog ugovora ne možeš dok ga oni sami ne raskinu. Tako da mislim da dok se ne promijeni opće princip taj potpisivanje ugovora i toga, UFC je siguran apsolutno, jer jednostavno je toliki priliv boraca novih koji žele potpisati da oni jednostavno žive na tome i to će trajati još dugo po meni. Ok, Antonio, na šta mene zanima kad si počinio se baviti svojim sportom? To apsolutno nije profitabilan sport, a moraš imati ljubav, želju, volju da bi se počeo baviti nekakvim borilačkim sportom. Kako su ti početci izgledali i u kojoj fazi si shvatio da moraš raditi na odnosu sa svojim fanovima i na koji način sada kada ćeš dobiti priliku za braniti titulu u Glory organizaciji to utječe na tvoju karijeru? Pa, ovim sportom se niko ne krene baviti jer želi pare ili šta, nego prvo nije normalan, drugo dobivat ćeš šaka u glavu svaki dan, to stvarno moraš voliti da bi krenija se bavi sa tim.
Tako da svi koji se profesionalno odruče bavi sa tim, oni svi stvarno to vole. Niko od njih, ja mislim da nije gleda idem ja sad zaradi pare. YouTuber eventualno može gledat reći idem ja zaradi pare, spremi se 3 mjeseca, probat, uzeti neke pare pa onda ću sam makniti. Ali neko ko profesionalno želi napraviti karijeru, on stvarno treba to voliti jer, kao što sam rekao, udaraju te šakama svaki dan u glavu, nemaš baš nekog velikog izbora. A shvatio sam da praktički kad je došla era McGregora, stao sam i gledam šta se dešava, nije da on je vrhunski borac, ali jednostavno triba taj YouTube i triba se posvetiti i ti kao borac, bilo koji, koliko prodaješ, toliko si plaćen. To vridi za sve borce na ovom svijetu. Nebitno koliko si dobar, koliko prodaješ, toliko si plaćen. I to ne znači da se loši borac bori, ali jednostavno na koji način ćeš ti doći do te prodaje, to je druga stvar, ali u konačnici ti moraš moći sam sebe prodati, reklamirati, jer ne može meni, ako sad borim za Forgija, ne može Forgi cijelo vrijeme stati kraj mene i meni govoriti šta da ja da radim, kako ja da radim, šta da učinim i briniti se u vezi cijeloga moga toga. To košta prvo previše para, drugo oduzima previše vremena i ne može onda on posvećen samo meni, a nikome drugome. Tako da koliko god je bitno da organizacija radi tako nešto, bitno je i da borac sam to radi i da on isto radi na tome da se prodaje, da se promovira, pa kako god ta sad bilo, će se on klaunizirati, to će biti normalno, će i svaki ima svoju neku fan bazu i treba imati šta već ako želi zaradi pare, ali da sam ja ili bilo ko krenja to trenera radi para, nisi, ali u konačnici moraš. Da. Interesantno mi je to. Evo, živo me zanima kad već to spominješ, na koji način se rade pare na YouTube-u. Zanima me, evo, Lezi, na koji način ti monetiziraš kanal i kapitaliziraš sve ono što odradiš kroz... Na YouTube-u se pare rade koji u svakom kanalu show biznisa, znači kroz pozornost. I zato ja mislim da je super stvar što youtuberi ulaze u to zato što dižu pozornost tog sporta, što na kraju svega znači pare. Kao što on rekao, svi oni to rade iz ljubavi, ali opet volio bi da ti se na kraju dana to isplati, da se ne moraš brinuti o financijskim stvarima, nego da se samo fokusira na trening i takve stvari. Isto, dobra stvar koju je Jake Paul napravio je zato što malo je podigao tu svijest. Malo ljudi to zna da je on nakon te svoje borbe sa Woodleyem, on je dosta svog budžeta dao ostalim borcima i toj ženskoj što se borila i otvorio je ljudima oči, jer ti borci vjerojatno kad ti cijeli život, ja znam kako je meni bilo kad sam pokušavao, nebitno koja je grana, ali kad kod klina cijelo vrijeme pokušavaš uspjet, a još ni ne znaš šta je realno uspjeh, kreneš s tim da ti je dosta sam da imaš za život i da možeš sam trenirati ili se baviti tim što hoćeš i onda shvatiš da si zapravo mogao zaraditi još više nego što si mislio, otvoriti se malo perspektiva i još uz to sve poanta šta i prije nego što su youtuberi ušli u boks i MMA, oni su ušli u drugi sportove, samo što je UFC i boks malo je tvrđa publika koja to prati i teže prihvaćaju, ajmo reći, te stvari, nije isto da sad youtuberi igraju nogomet i da youtuber uđe borit se kajš ti sad, ne znaš zamahnut. Ali na kraju svega Jake Paul je pametni glupan koji se pravi da je glup i njega prate dvoje vrste ljudi koji navijaju za njega i koji jedva čekaju da ga neko isprebija. Isto je i s McGregorom i zato na kraju dana on ima tu pozornost jer ili ljudi jedva čekaju da ga neko prebi ili ajde budi još tako. Ja sam prije bio full za njega, onda ti u jednom trenutku postane naporan, ali skužiš da on je prešao igricu. Oni kad dobi batina, ode doma pun ko brod, dok neko ko stavlja srce i dušu na terenu, makar pobjedi, mora misliti kako će sljedeći mjesec šta. Da, ja gledam te informacije od pay-per-view-a, on prvo je monetizirao svoj kanal, a drugo, ovo su sjajni prodajni rezultati. Mene zanima kako to, za njega mi je jasno, Amerika, ogromno tržište i sve to, zanima me da li ko youtuberi možete živjeti od toga povrh
aktivnog bavljenja sportom, da li imate monetizirane kanale, što to u praksi znači ili je to isto nekakva fama gdje svi pričaju o pregledima, o brojevima, o monetizaciji kanala, a s druge strane prihodi od takvog rada nisu dovoljno veliki da bi bili održivi. Ne znam koliko evo tebi osobno ili tebi Antonio vremena treba da osmisliš sadržaj, da ga postaš ili to radiš spontano u trenu kako stvari dođu i na koji način prihoduješ od YouTube-a? Ja još nisam monetizirao kanal jer iskreno meni nije bitno da zarađujem od toga YouTube-a, nego mi je bitno samo da ljudi vide šta radim, kako da ima neki sadržaj, da se promoviram, da dižem tu neku sliku u vezi sebe, neki marketing, ali za kako radim videa, realno moja videa samo se snimam i šta normalno radim i onda to objavim. To je ljudima zanimljivo za sad, pa to mi je ludilo. Ne moram se puno mučiti jer ne moram puno smišljati neke ideje i neke šta će sad biti, kako će biti, ali normalno tijekom videa ako mi nešto padne na pamet onda to snimim. A što sam upoznao što se tiče zarade od YouTuber, isto brat mi je YouTuber, onda može se tu zaraditi i mogu se zaraditi dobri novci, ali to sve onda ide priko više manje sponzorstva, tipa sponzorstva, promoviranje nekog sadržaja, šta znam, onaj Axe, dezodorans, Orbit, žvake, zna sigurno Lazy više od mene 1000 puta u vezi toga, ali ja mislim da najveća zarada ide u principu sponzorstva, da šta ja nosim na sebi Nike dok snimam video, recimo, što meni su se isto javili da nosi neku marku dok snima video, tako da na takav način se promovira i zarađuju pare. Da, jasno. Znači više u principu to koristite za osobni marketing, ovdje monetizacija vjerojatno nema ni nekog prevelikog smisla. Pratio sam tebe od humanitarnih akcija, poziva, aktivacija sa fanovima, druženjima. U principu to je sve dio tvog osobnog marketinga, na kraju to kapitaliziraš na način da potpisuješ sponzorske ugovore ili ostalo. A direktno od same monetizacije nemaš ništa, ali tako? Ja ne znam zapravo kolika je monetizacija na YouTube-u, niti kako plaćaju, niti šta plaćaju. Trebao bi Evo sad zato što poanta s tom monetizacijom na YouTube-u i ti svi oglasi je, to ovisi o tome koliko su klijenti svjesni tog digitalnog marketinga. A u Hrvatskoj i na cijelom Balkanu kroz zadnjih par godina se to sve više i diže. Zato se onda diže i ta plaćenost na YouTube-u. I sad se, ajmo reći, već čak može. Nije da bi u Americi bi već bili krcati, ne znaš kućeš s parama, ali nije da je sad zabacit. Fakat je krenulo i poanta je u tome da što više klijenata skuži da im je dobra stvar staviti oglas na YouTube prije nekog videa ovog onog, to ćemo više mi početi dobivati pare. Jer u Americi su klijenti tog već na debelo svjesni i trgaju se samo da budu oglasi tamo, dok ovdje razmišljaju hoće neko dno budžeta staviti u to, ali se to sad sve više pomiče, tako da fora je u tome da prije YouTube plaćao po količini pregleda, a sad plaća po trajanju pregleda. Znači, dečko iz Splita, isto Adri, njegova je fora što on radi videe po 20-30 minuta i ti u tih 20-30 minuta ti može skočiti 10-15 oglasa. I to nije isto kao kad neko gleda minutu video. A on radi videe, na primjer, di šerafa aute i ljudi koji njega gledaju taj video i on šerafa auto i pogleda svih 30 minuta videa i njemu iskoči 20 oglasa i on za to dobi dobre pare. Isto tako je poanta što ima puno Balkanaca koji gledaju izvana, jer ti ne dobivaš pare od kud si ti, nego od kud tebe neko gleda. Ako mene gleda neko iz Švicarske, njemu iskaču švicarski oglasi i njegov pregled je, znači meni daje dobre pare. Tako da to se u principu živjelo inostranstvo. Ok, a koliko treba energije uložiti da bi ti isproducirao sadržaj koji će zapratiti ta količina ljudi? Da li je tu point da si opet showbiz moment, da se udaraš čekićem u glavu ili trgaš prste, pa ti to garantira ogromnu bazu pratitelja, ili taj sadržaj u ovom slučaju u sportu, ne znam, sumnjam da neko judo natjecanje prati 500,000 ljudi u live view. Razumiješ? Da li to znači da sport kakav ga pamtimo ili glazba kakvu ju pamtimo nekad
je sada bitno približena i u principu spojena sa showbiz momentom i entertainment industrijom na način da danas, bez obzira koliko si truda, vremena i energije ostavio u dvorani, moraš imati taj showbiz nekakav moment, karizmu ili bilo šta drugo da bi došao na jedan vrhunski nivo i potpisivao ugovore za svjetske organizacije. Ja mislim da se nije ništa previše promijenilo osim načina prijenosa informacije, zato što je ostalo isto ko što je bilo i pred 20 godina i ko što je sad, da ljude privlači drama i sve to nešto. Evo, čisti primjer, nedavno sam vidio članak u novinama, ne znam, jesi ti tad bio kad je bio Maškar ili nešto, i Stoka i ti na onom kružnom i kao zamaskirani nešto, ili tako? Aha, sa Noćna mora ekipa, ili šta? I ta je fora bila. I sad zamisli to vidjeti u novinama, slikicu, i zamisli danas vidjeti to u 4K snimljeno. I šta bi imalo više pregleda i više pozornosti. Poanta je samo u tom prijenosu informacija koji i dalje je ista stvar da ljudi vole drame. McGregor je to što je zato što frajer svima da prostiš sasuje sve u facu i dramatičan je on. Khabib je totalna suprotnost, lik koji je tiho, ali opet u isto vrijeme ja mislim da je on koliko je popularan je zbog u jednu ruku McGregora koji dolazi ta druga publika koja nam... Da. Točno. I onda ta druga polovica koja mrzi Jake Paula ili McGregora stane na stranu tog tihog Khabiba i jedva čekaju sad da on njega prebi. Tak da... Jasno, ali isto i niko nije u UFC imao ugovor toliko jak i moćan kao Conor McGregor, je li tako? Apsolutno. On je srušio sve rekorde. Mislim da će se dugo čekati dok takav jedan dođe da... Okay. Ali apsolutno on i prodaje. Znači, dva najprodanije eventa ove godine su ona gdje je nastupio Conor McGregor. Znači, to počinje i završava svaku priču. Znači, on je jednostavno pay-per-view mašina, on kad se bori to ide preko milion i pol i pay-per-view, a to se zna po $60 pa račune. Vrlo jednostavno. Plus sva prava po cijelom svijetu i tako dalje. Mislim, ogromna je mašina za pravljenje para. Dakle, Forgi, znači u tvojoj organizaciji možemo očekivati uskoro i youtubera koji bi odradili borbu 2-3 unutar FNC-a. Apsolutno razmišljamo o nekom projektu van FNC-a gdje bi pokušali organizirati nešto slično, da. Ne pokušali, nego organizirali nešto slično, a jednostavno je to tako. Gledaj, ja kao vlasnik promocije mogu ti reći, kad neki borac meni na dnevnoj bazi njih 10 šalje one Sherdog topology sa rekordima i to i sa društvenim mrežama i prvo što pogledam Instagram, broj pregleda, da li ima YouTube, da li ima... Jednostavno je to tako. Znači, gledaj, ti u startu su oni meni svi slični. To su sve slični borci, nije to Conor McGregor i neki početnik pa ti biraš. To je sve otprilike 5 borbi, 6 borbi, do 10 borbi, razumiješ, sličnih skorova, I sad jednostavno biraš koji je popularniji, koji je, ne znam, zanimljiv zbog nečega. Jasno. Mene jedino veseli što je Antonio i boraca i youtuber, je. Pa jedno čekam da vidim ko će ovog youtubera izazvat, znaš. Može braniti jednu i drugu stranu priče. Ali evo mene, Antonio, kod tebe zanima da ti neko ponudi sad ovaj tren, borbu za naslov prvaka za Glory organizaciju ili da te Jack Paul nazove da odradiš borbu za njega. Šta bi izabrao? Jack Paula ili Glory kao organizaciju? Pa bolje bi financijski sigurno bilo izabrati Jake Paula, ali ja bi izabrao za titulu zato što sam sportaš. Ja sam rekao, ja ovo volim i u konačnici bi to izabrao. Jer koliko god bitno sada se promoviraš, svi oni mogu ići težim putem i samo pobjeđiva borbe. Ako ti samo pobjeđuješ borbe, ti ćeš doći do UFC-a i do titule i do para, ne moraš reći riječi, ne moraš znati engleski, ne moraš znati ništa. Možeš ti samo pobjeđiva borbe i zaradi pare, ali je to malo teži put, dosta teži, ali bitno je, znači, ja bi izabrao da se borim za Glory titulu, jer vjerujem da kad je uzmem da ću je držati dugo i to će u konačnici donijeti puno para, ali da imam priliku sad samo jednom i da ništa ne radim, da se ne bavim s ničim, sigurno bi išao prije Jake Paul nego to, ali bitnije mi je ja sam prije pa opet sportaš, jebi ga, to je prevagnulo.
Slažem se, evo, apsolutno. Igi, evo, i zanima me što ti konkretno misliš isto o toj temi. Da li ti si ona stara garda koja kritizira Jack Paula i kompletan istup koji on ima prema organizaciji i drugim UFC borcima, jer u principu sport bazično bi trebao promovirati sve one moralne kvalitete i vrijednosti kod ljudi. Ako se slažete, svi mi gledamo u sportaše kao naše idole, uzore, idealiziramo ih i imamo tu privilegiju i čast kroz njih kreirati nekakvu svoju stvarnost, praksu, treninge, život i sve ostalo. Oni su u principu ono najpozitivnije u društvu što mi imamo. Danas imamo u principu kroz taj showbiz moment malo iskrivljenu sliku vrhunskih sportaša. Ili je ovaj izudaran od alkohola i bijelog u baru, ili je ovaj okrenuo ženu od frenda, ili je ovaj slupao auto. 1001 stvar koja može biti neprikladna. I sad u praksi me zanima da li ta stara garda brani i odobrava kompletan taj showbiz moment ili se ona drži više onog pravila da je sport uvijek u okvirima sporta i tako treba ostati? Ja osobno ne odobravam neke stvari, ali brojke su sve. Brojke su najvažnije u svemu, tako i u sportu. Sav sport je sada na televiziji, na društvenim mrežama i brojke su najvažnije. To je ono što je recimo UFC imao tu problem kad je krenuo. Oni su, da bi došlo do većeg broja gledatelja u Americi, su morali maknuti boraca iz te stigme da su oni razbijači, nasilni. Oni su ih zapravo prikazivali kao obiteljske ljude, puštali su snimke da su s djecom, njihovi poslovi. I onda kasnije im počeo padati jako pay-per-view, gdje su zapravo, i onda prvi koji je krenuo sa tim trash talkom, koji je zapravo donio tu malo veću gledanost, je bio Chael Sonnen, američki gangster, koji je prvi krenuo zapravo s tim trash talkom i tim načinom odnosa prema borcima, kasnije McGregor i svi ostali, a najviše izgubio u tomu svemu Miocic, koji zapravo nije interesantom nikome, ima najmanje brojke. Što je nevjerojatno meni. Nevjerojatno, a najveći borac u teške kategorije u UFC-u. Apsolutno. Mislim, ne znam kako vi gledate na to, ali recimo Nate Diaz kad dolazi za Rolanom Frulom na pres konferenciju, u principu nije baš klasičan sportski okvir koji je recimo prihvaćen. Ja mislim da postoji taj dio da je malo otišlo to u krivo, ali mislim da jednostavno sad imamo puno više informacije o samim sportašima i puno brže kolaju i dolaze do nas, što smo rekli u početku, 5 sekundi saznaš sve, dok se nekad sportaši su praktički bili državni projekti i znamo svi kako je to izgledalo prije, a čak se je micalo, zataškavalo, ako su i napravili nekakav problem, nema šanse da to izađe van, nego se to micalo sa strane, oni su naši idoli, svača što je, totalno se promijenila stvar. Dok ti sad u par sekundi saznaš ko je udario čovjeka na ulici, ko se napio ili snime ga mobitelima u kafiću, to prije nije bilo moguće. Znači jednostavno sad se oni kao takvi ne mogu sakriti. Jednostavno su velike zvijezde, svi ih znaju i šta god se desi, apsolutno. Plus znaju svi da imaju ogromni novac, a tu postoji uvijek ta mogućnost da ih tuže zbog zarade. Mislim, ima tu svega, uvijek treba gledati dvije strane medalje. Nije lako, mislim, nije da sam neki superstar, to bi više Plazibat mogao reći o tome, ali nije lako ni tim sportašima danas. Svi su pod povećalom, moraš apsolutno paziti u svakom trenutku te može koštati ugleda svakakve gluposti. Jasno, da. Znači, činjenica je da digitalne platforme i aktualne društvene mreže doprinose u toj komunikaciji sa publikom, fanovima, informacija dostupna u par sekundi worldwide, što naravno širi bazu fanova i interes, bez obzira se radi o sportu ili izvođaču. Zanima me u kom smjeru to će se razvijati u budućnosti. Evo ga. Ti kao jedan ovakav digital marketing stručnjak sigurno imaš
imaš informacije, nekakve projekcije dugoročno, što će to značiti za showbiz, za sport, za izvođače? Da, evo sad sam se vratio iz budućnosti prije 2 minute ovoga. Ima jedna fora kad pitaš gdje će se to sve skupa razvijati, jel? Kolega Abrus je to izveo na jednoj konferenciji, pa ono zamolio sve ljude da se ustanu, zatvore oči i pokažu rukom otprilike smjer gdje im je kuća, gdje žive, i kad otvoriš oči onda skužiš isprepleteno ruke na sve strane i to je smjer gdje će to sve skupa ići. Dakle, širenje u svakom mogućem aspektu i korištenje svakog mogućeg potencijala koji postoji. Mislim, ono što je sigurno da i što se zapravo pokazuje unatrag N godina, da je stvar u nekoj integraciji svih raspoloživih platformi. Jučer sam pročitao, malo sam listo pripremajući se za ovo naše druženje, dakle 2017. Ne tako skoro, jel? U Americi je 80% gledatelja sportskih događaja za vrijeme streamanja sportskog događaja imalo mobitel u ruci i provjeravalo statistike. Dakle, prije 4 godine, jel? Ako mi kasnimo za Amerikom otprilike toliko, onda možemo to preslikati ovdje kod nas i na kraju krajeva ako god nas razmišlja o tome, pa fakat da, uvijek je neku aplikaciju, gledam što se događa, provjeravam ocjene i tako dalje. Ja mislim da je jednostavno budućnost u integraciji svega što nam stoji na raspolaganju, svih ekrana koje nas na kraju krajeva okružujemo. Mi pričamo tu pay per view, ali zapravo dok to gledam ima mobitel, neko sa strane ima tablet, neko sjedi za računalom i zapravo je, mislim da onaj ko najviše uspije izintegrirati sve te stvari da će u konačnici biti pobjednik, jel? A da to ne bude na kraju krajeva nekakav overkill. Puno smo se stvari dotaknuli ovdje. Ja bih samo rekao jednu stvar, Lazy je spomenuo, ako hoćeš uspjeti, hoćeš monetizirati, u ovom slučaju YouTube, moraš privući neki fokus. Činjenica je da ono što nam je sad omogućeno je da mi sami oglašivači, odnosno sportaši, mogu stvarati kontekst za oglašivače koje žele privući. Dakle, nikad nismo bili u kontroli kao do sada da ti odlučiš kakav želiš biti, kakav materijal želiš pripremati i kome ćeš taj materijal onda sa sponzorske strane ponuditi. Dakle, ja ne znam, sad dok ste razgovarali, idem napraviti trening, na pol treninga koji ću snimat ću napraviti break za nekakve dodatke koje uzimam i tu je najbolja prilika sad da pustim YouTube-u da izbaci oglas oglašivača koji će za to najviše platiti. Jel? Dakle, nismo nikad bili u situaciji da zapravo sami možemo skrojiti koga želimo privući i na kraju krajeva da sami izaberemo koji taj ocean nam je zanimljiv i gdje tu ima najviše love. Mislim, ako hoću biti cirkusant, mogu biti cirkusant, znam koga ću tu privući. Jel? Ali neće niti svi brendovi se vezati uz cirkusante. I to je isto jedan dio koji treba razmišljati. Dakle, ako vidim da postoji više love, ne znam, u P&G, u kućanskim preparatima, u deterđentu za pranje rublja, onda ću ja kontekstualno izvesti jednu stvar. Ako želim privući, ljude koji prodaju sportsku opremu, kontekstualno ću raditi nešto drugo, jel? Ali ono što je ključno je da svako od sportaša može danas zapravo sam donijeti odluku o tome i na kraju krajeva ako ne ide preko noći donijeti neku drugu odluku. Odlučiti, dobro, nije mi fora biti family guy, idem sad biti nekakav luđak koji će, tući ljude po cesti zato što mi tu neka veća baza sponzorstva. Ali mi smo u kontroli, mi to možemo mijenjati i odluke možemo donijeti preko noći. To je. Po principu to je dobro što sve te digitalne platforme ti omogućuju. Ali opet, kako Antonio kaže, da može birati, ipak bi izabrao sport i organizaciju. Htio sam se referirati u tom trenutku kad ste o tome pričali. Ja i dalje vjerujem da je ta kvaliteta koja je baza svega toga. Dakle, da bez pravog sportaša kao temelja zapravo nema ničeg ovog o čemu mi pričamo. Ne?
I da je sportaš mora biti sportaš. Ti si pričao šta je sa izdavačima i diskografima, pa sportašu nije posao da se brine o ovim stvarima kojima ovdje pričamo. Postoje drugi ljudi koji su sportaši u tom dijelu svijeta. Ne? I ja mislim tek kad imaš kvalitetan proizvod da dugoročno možeš ostvariti nešto od toga. Jer kanali jesu takvi da mi danas od svega možemo kratkoročno napraviti nekakav uspjeh. Ja vjerujem sad da skupimo glave da bi od mene napravili fajtera koji će trajati 5 minuta na YouTube-u i izgrnuti neke novce, ali to će trajati 5 minuta. Pitanje je koliko dugo možeš varati ljude na taj način i ako tu nema nekakve kvalitete. Kao i u svakom drugom, nemojte mi se sad krivo shvatiti, ali kao i u svakom drugom proizvodu. Mislim, mi smo svi proizvodi, bavimo se nečime i ako tu nemamo kvalitetu, to ne može biti dugoročno. Ne. Sad je samo stvar, ako već imamo kvalitetu, zašto onda ne zagrabiti i monetizirati tu kvalitetu na sve moguće načine? Ok, onda da zaključimo po tvom mišljenju, znači... reci go, sorry. Sam još reći, samo ponoviti, Marijana Žižanovića, starog trenera, svima nama poznatog, rekao je za baš njenu diskusiju tako isto, da nijedan sport se ne mora bojiti za svoje mjesto dok god ima svoju kvalitetu. Dok god je on kvalitet, imat će svoju publiku, imat će svoje natjecanje, imat će svoje sportaše, nove članove. Dok god ima kvalitetu, nijedan sport se ne mora bojati nekog drugog nadoličeg sporta da bi izgubio popularnost. Ok, onda možemo to i zaključiti. U principu nema nekakvog velikog straha od komercijalizacije, digitalizacije sporta kao takvog. U načelu sport će uvijek ostati kao takav baza i temelj. Kvaliteta je ključna, PR, marketing je uvijek dobar, ali ako ga ne prati kvaliteta, dugoročno nije sam po sebi održiv. Tako da u principu nema straha za tvoju organizaciju ili velike svjetske organizacije. Show business jednostavno postaje dio sporta i u principu uvijek je i bio, makar kroz društvene mreže. Sada te informacije su puno pristupačnije, dostupnije, komunikacija s fanovima i javnosti je drastično olakšana, pa prema tome i interes kroz sve ove mehanizme za sport pojedinca, sportaša raste, što u konačnici donosi i veću zaradu i bolju praćenost i kvalitetni program i sadržaj. Jer u principu to. Ok, ako je, korak po korak, evo došli smo do kraja ovog našeg prvog panela. Ja se nadam, ako i vi imate kakva pitanje, želite nešto prokomentirati, reći, Rale, za tebe nisam naviknuo da šutiš i gledaš, ali možda i ti imaš neku zgodnu informaciju, misao za podijeliti s nama. Pričali smo nešto u lobiju, bilo bi interesantno i tebe čuti. To ćeš mu Lej dati mikrofon. Čisto da čujemo i Raleta koji je dio... To je uključeno, je. Pitaću Forge jedno pitanje, evo. Možda nije to spomenuto, pa čisto da se spomene, čekaj da ga nekako formuliram. U kojoj mjeri je YouTube promijenio borilački svijet nabolje, uklonivši najveću predrasudu prema borcima, a to je da su nekakvi kockolavi tupani sa IQ-om od 70. Rekao bi da nakon YouTube-a se zapravo shvatilo ono što je kao i bilo kojem drugom sportu, da su borci normalni ljudi, dio nas, a ne da je nekakav divlji sport, agresivni, iako postoje te predrasude i danas. Apsolutno, upravo samim tim lakšim pojavljivanjem preko tih društvenih mreža YouTube-a, evo za našu tu scenu podcast inkubator je odradio ogroman dio posla jer su ugostili većinu... To sam na volej nabacio. Jer su ugostili većinu, a znam ja to, jer su ugostili većinu regionalnih boraca gdje se, evo ja bih rekao čak 80% njih predstavilo 90 u jako dobrom svjetlu i ljudi su jednostavno shvatili da su to najnormalniji dečki koji žele postići nešto u životu, koji se trude, naporno rade na sebi i doslovno nam je to otvorilo mnoga vrata i pristup široj publici, jer su ljudi imali averziju apsolutno prema tome i samim time što su ih bolje upoznali je to nestalo. Mislim, općenito taj YouTube, te društvene mreže, pa evo, upravo naša organizacija je najbolji primjer. Mi smo od tih mladih boraca u roku od godinu dana napravili to da ih sad pozivaju i ove televizije u svoje programe i tako dalje. Znači, od ljudi koji doslovno nije znao niti ulaz u zgradu, zna sad cijeli Balkan. Jer oni su preko tog YouTube-a i društvenih mreža postigli to da se probiju
i na televiziju. Znači jednostavno nama je YouTube kao takav olakšao puno i pomogao apsolutno i apsolutno ga se ne bojim, nego mislim da je to odličan kanal i da će to još pomoći nama u razvoju sporta. Hvala na pitanju. Hvala vam na ovom pitanju. Dobar dan, Dražen Brajdić, novinar Večernjeg lista. Ja imam 1,5 pitanje zapravo. Imate li odgovor, sudionici panela, na pitanje zašto youtuberi biraju baš borilačke sportove? Zašto nekakav youtuber ne izazove Alana Iversona 1 na 1, gdje bi vrlo očito loše prošao, jel? Ili u nekom drugom tehnički zahtjevnom sportu? Da li to govori o tome da ljudi vole gledati krv, gladijatorske borbe, jel? Od rimskih vremena pa do danas, da ih to puno više zanima nego neko nadmetanje u tehničkim vještinama, jel? Skillsima, jel? Koje zahtijevaju neki drugi tehnički zahtjevni sportovi, recimo s loptom ili tenisom. Zašto niko ne izazove Đokovića od youtubera, jel? Nego baš biraju borilačke sportove. I ona polovica pitanja koje želim isto postaviti je da li borci Woodleya, pa hoćete i na ovoj razini Bakočevića, koji pristanu na takve izazove, da li kompromitiraju svoju borilačku vještinu, svoj sport na neki način, a ovi pak mudro biraju poput Jake Paula koji zna da Wood nije nekakav tehničar u stand-upu, i onda ga izazove u boksu zapravo i onda se zapravo kompromitira kao nekakva velika zvijezda, pokaže sve svoje, ga razotkrije. Znači mogu odgovoriti na sljedeći način. Dana White je objasnio to. Kad bi stavili 8 terena sportskih, sad tamo staviš nogomet, košarku, rukomet, ne znam kakve sportove, i u jednom ćošku se potuku dvojica, kompletna tribina će gledati ove koji se tuku. Znači jednostavno ljudi vole, to je u prirodi ljudskoj da vole gledati kad se neko tuče. Evo, to ti je najlakši odgovor na to prvo pitanje. I naravno ta popularnost koja je ogromna. Moramo shvatiti da je popularnost borilačkog sporta, MMA, boksa, kickboksa ogromna, a s druge strane teško bi nagovorili jednog tog Iversona, ne znam koga, koji je težak, ne znam koliko, 100 miliona da dođe s nekakvim klincem igrat košarku. Mislim da to ne bi imalo smisla. Mislim da je stvari i u novcu. Neki Ronaldo ili Messi neće se natjecati u tehniciranju za $800,000 dolara. Nije to nekakva lova radi koje bi on izašao. A dobro, čestitamo mu onda. Zabilježi odmah Forgi za sljedeću borbu. Drugo pitanje je bilo da, zašto biraju baš te borce? Znači oni ih pametno biraju. To su borci, oni ih prvo biraju u drugoj disciplini koja je boks, a nije MMA. U MMA-u je koji je tehnički drugačiji, znači imaš puno više tehnika gdje možeš stradat od boksa. Oni ih biraju ljude koji nisu verzirani na klasični boks da se natječu s njima u boksu i to je pametan odabir i isto tako su to ljudi koji su na zalazu karijera i koji su ili van forme i tako dalje. Pa Dana White je u jednom intervju sprdo, ne znam kojeg, Jack Paula ili brata, da uzme Andersona Silvu, da mu je on slobodan za meč ako već traži protivnik. Što je naravno da neće pristati jer bi ga upokojio. Tako da on pametno bira protivnika i svaka mu čast. On zaradi ogroman novac sa minimalnim rizikom. A da li kompromitiraju? Pa da, apsolutno da kompromitiraju. Prije svega svoj taj neki legacy, svoju ostavštinu, jer nakon svega što su napravili kroz karijeru, oni moraju, ali to je opet tuga našeg sporta gdje ti ne možeš zaraditi dovoljno da se ne moraš kompromitirati. Znači, kod nas u Hrvatskoj ljudi moraju stati na vrata i biti izbacivači, a u Americi mogu zaraditi novac tako da dobiju batina od tog boksača, od tog Jack Paula. Sad, da li je to realno ili je to i to dogovoreno, ja to ne mogu odgovoriti, nemam pojma, ali jednostavno je to tako kako je. Da li je meni drago što je Vaso Bakočević izgubio od ruskog youtubera? Apsolutno nije. Znači, on je kompromitirao tu apsolutno svoj sportski taj status i meni kao promotoru ga je sad teško ispromovirati
kao nekog ozbiljnog u nekakvom ozbiljnom MMA meču nakon toga, ali eto, on je tako odabrao, ne znam da li je zaradio neki novac za to ozbiljan ili nije, ali eto, it is what it is. Ne znam koliko ljudi zna, ali zapravo youtuberi kad su krenuli u boks mečeve, to zapravo u početku nije bilo zbog para. Nego na YouTubeu često vladaju drame i prije u trendingu bilo disovi, znači snimali su pjesme jedni druge roastaju i onda je bila jedna drama gdje su se oni odlučili, ajmo, sad se nećemo disati, ajmo mi u ring. I onda su oni skužili koliko to zapravo ima pozornosti i od tog trenutka se to sve diglo na višu razinu. Znači nije bila prva poanta svega da budu pare, ali ono kad ih već vidiš, ajmo ih uzeti. Drama je koji se hoće. Ljudi se jednostavno vole tući, ono, to je to. Šuti, nabiću te. Dobro, ima još kakvo pitanje? Ako nema, ja ću zamoliti na 1, 2, 3, jedan veliki pljesak da pozdravimo ove divne momke. Zahvalimo im na sudjelovanju ovdje u VES panelu. Evo, puno sreće i u budućim projektima. Nadam se da ćemo to ne samo popratiti, nego i biti dio tih priča. Ideš u ring. Da, to je to. Hvala, još jednom hvala svi kad ste došli. Možemo tu popiti kavicu poslije. I vas ću zamoliti da fotku jednu odradimo zajedno, ipak za kraj.